Formiranje novog roja pomoću oplođene matice i nukleusa jedan je od najbržih načina da se dobije stabilno i perspektivno pčelinje društvo. Kada se postupak uradi pravilno, roj se brže razvija, mirnije prihvata maticu i ima bolju osnovu za dalji rad. Da je prepočetka pripremi sve što ti treba: nukleus, oplođenu maticu, ramove sa leglom, ram sa hranom, ram sa satnom osnovom ili izvučenim sačem i dovoljno mladih pčela. Dobra priprema smanjuje greške i ubrzava ceo postupak. Da najbolje rezultate daje zdravo i jako društvo donor. Iz njega se uzimaju ramovi sa kvalitetnim leglom, dovoljno pčela i hranom. Nikada ne slabi previše osnovno društvo, jer cilj nije da jedno društvo uništiš, već da dobiješ novi roj. U nukleus treba staviti dobar balans: ram sa zatvorenim leglom, ram sa otvorenim leglom, ram hrane i ram sa prostorom za dalji razvoj. Novi roj mora imati i leglo, i hranu, i prostor, jer samo tako može mirno da krene napred. Pored ramova dodaju se i mlade pčele negovateljice. One najbolje greju leglo, hrane larve i pomažu prihvatanju nove matice. Posebno pazi da iz donorskog društva ne preneseš staru maticu. Oplođenu maticu najbolje je dodati u kavezu, između ramova sa pčelama. Tako pčele imaju vremena da prihvate njen miris i da se postepeno naviknu na novu maticu. Direktno puštanje matice bez prihvatanja nosi veći rizik. Kod uvođenja matice najvažnije je da zajednica bude bez stare matice i da radilice imaju vreme da prihvate novu maticu. Uvođenje preko kaveza smanjuje rizik odbacivanja. Posle nekoliko dana proverava se da li je matica prihvaćena. Dobri znaci su mirno ponašanje pčela, normalan rad na ramovima i pojava novih jaja. Ako vidiš sveža jaja, to znači da je matica počela da radi. Novi roj treba držati mirno, sa suženim letom i dovoljno hrane. Suženo leto pomaže slabijem društvu da se lakše brani, a prihrana se daje po potrebi, naročito kada nema dovoljno unosa iz prirode. Kada nukleus ojača i popuni ramove, vreme je da mu se obezbedi novi prostor. Tada se dodaju ramovi sa satnom osnovom ili izvučenim sačem, kako bi se društvo širilo bez zastoja. Uspešan novi roj traži 3 stvari: dobru oplođenu maticu, dovoljno mladih pčela i miran, pravilan rad pčelara. Ako se sve uradi pažljivo, nukleus se brzo razvija u stabilno pčelinje društvo.